Kadba kisngi kadang jan syak election MDC ka Kongres kala nangkiu na kawai kapor syak kawai pat dak jingwan peniso jong kinong Kristan na kawai pat kiseng san perthai. Hne kisngi kinong elam jong kamigala Pradesh Congress Committee kala pedang sengau bha ya kuma sans pangut kinong elam na kawai pat kiseng san hima kiba kentup ka VPP ka UDP ka TMC bat kumjuru na ke NPP. Ya kini kinong elam la pedang sengau bha Dau MLA kaseng uba Roni V Langdo, UMDC uba PNSM, ka Working President, ka Dibra Marak, mat giway de kinong yalam jo kaseng Congress. Haba keren hakri kasngi na galyang uba PNSM ulaong, pa kalong kajing sngok men, ban pedeng sngok ha ya kinong yalam, na giway pat kaseng san pertay, kibalawan peniso siya kaseng Congress. Ulaong ru ba kidon kinong yalam barim, jong kaseng kibalamino, bat menta kilawan pai biang siya kasem, ban penklan ya kaseng Congress. Susu la berap dak baong mada kejing wan pai jongki bada kejing kersan jongki pajba kedon kejing kermen ba keseng Kongres kanang la ban kiu saprang bat kanwan ra aru yau so ubajab hakini ki election ke banwan. Hari ke janwit ya kebandan ya kedi kejing penisno kejungi bat keseng Kongres yang ini mengakhiri bintaro bat nga kumu presiden rekat bat di sekretari bat poro kidkhak ki unit kiba hapo juga nong my konsensi ngiladat ya kapan dissolve ya kabrok bahan nong my konsensi yang minta lakhliap kalama jong ke TNC kata kadi ka bubor kabagi ko apan ai syakipat pa jong kanong tumay konsensi pat sikajelahi barahowe bat oi kumlong menen yuwan tangsis pamut iroi sa wilaya dat ban enrol kumba khasaw khasan spamut di yang kata program kebahe ngin sale hapo konsensi kejungi bat hantang yang seperti isu yang kejingklan jong keseng Kongres napo nong temai konsensi bak untuk kenal bahwa ini MDC election kejing job ni kandai jong keseng Kongres napo konsensi kejungi ini hamdan ye berdoa kubai shibo yang kebor kejopi berkamtam babila yang ini kita hak kibopura jong ka Kongres baro kawehi kebenaran pokok kejela berkedawi mo balai pengirum kadi bendan kedawi kumbalai keren mana miru isuku ngila long kum tukul sarong aurea mo ulami lawan tambah kani kejingan pai kejungi kanong no kaba junam bat kabuni eskam bat kumba long bagi dia bagi ini kumta mirung ya dan ya kata gaji kular bagi nai dia no keseng Kongres nomor pada itang keseng Kongres si kabala ya kabana ya kasur kejungi urit pa hukum balai ikran mana syakmat lagi no yalam amdan kuno kuno keseng hot kidon bun kiseng habok joge jela kejungi Hendrai kesur ke bekam sawahi kadai kesur jong keseng Kongres. Nomor ba ladang kami adu menyangom ya kai ingat keren hendrai to sya ingat kimbiat masa bekam keren kimbiat ladang kami nang ni jela ke jonga marwai ngalet tang asam ladon ki perlok jong keseng Kongres ngalet tang apa Madhya Pradesh ngadon panapot ka jelahi barowai ki jelah ke bor hari India ngadon ni perlo kumtang apa kami kesur jong keseng Kongres kadi kesur ka basawajang kumtang hiru i community barang ni sikmat ini troy bat keseng kumki hak jong keseng Kongres nginanga ikawan perklan cucu bat kadi kajingrong ke jonga bat kajingrong ke jong hiru kamdai tang kajingrai ke jonga sibet ni kajingrai jungi hendrai habani let Bani kenduk ya kinong song senong
Kibasa habok kibaran habok word sam jogan of my constituency kasul hi kawan hi kadai tangya kaseng kongres dai kata kanong rim bagi wan yang pedesno bangeskam panangi sukmat ngila ya kaman tre ban sesi empat ban kelibia ban penempat ya kaseng kongres kabala dan hapden ke jingtwa ban ngila ya kaban aptang of my constituency hindai constituency baro kibaran habok jela ke jungi ban agri kami India hi berkoi tang ni ipin na soy ban ai Walau kilom kami berdekatkan bagi di kepulauan Wamata, kata kiri wamba nak kipapun ki jaga sawang juga negeri kasih kejuni berdekat di kepulauan Wamata. Bagi kau apa tahu yang gaji semua yang mulai, yang apa ulah berdekat dapat ni ada kedai khidmat Wamata bagi poin haru kedai jaga. Isokman ban yang berdekat di kepulauan Wamata awak mau tahu satu sesi berapoi yang ini dah konsep jom kacing sokman yang kacing wan jungi bagi yesno bagi sekongres segera kepulauan Wamata. Bagi sisa bagi pet yang saudong ilap isyam bagi tangga sekongres kepala wan perkat bagi ijingai yang kiai ikam kibangi hati kedong katan bagi kasih berapoi bangilah banyak cabang berpuluh kami berpuluh. Yang kedua kemudian bangla syahat kedua kesalahan di kapal. Yang terakhir manual itu dia sih kerja. Di ngamsyapan dulu ngaji berkait dari dekat Mesir juga ngaji sokman. Sikitnya ngong bangasung sokman baru benar bertabat segulas. Ya air dengan komitmen. Banani sokman. Akhwat cobi kilo yang lagi bakhwado. Yang terishtom nam tak sekongres namang itip bapa motor shan ke sekongres ke trot coba perat hari ini si por balik nak berok tinggi sekam ba kadi ka kenti ke pemerintah ke pisah sobhal ini bidang sobhal ini inair ke komitmen ke juri bagi berklan ya ke seng kongres hati ke motor shan katka ke bor ke bangila dah kajing terwa sebut mana kalian jopi kilo yalam pundi peti ini Penyalam ini, kena air cibut ini, kenang bah kita kikam kibangi itu balik, kita melong kibasat air, bakro kibala bang kentiu, yang kesengi barakoi, tanggal ini ciri kibang dia, fresh bro. Dia kurang ini ada seni sensisi part ada kemi, nak bandung kemi nama balik, bang ladon ada sen kongres mentala Arab Saudi, berarti kecil kelat, jom ladon ini no syaka sen ini no nak kongres UDP tekumta ngalasa no kubu brio madang ngalaban om te sipor ngalasno penampai kata ngalap juga Voice of the People Party mau ngalasno no pensil mayaka tekumta ngal join saka sipor Henry ngalasong tu ngalapor khat dan ngalasngam ngelayedon kamde ke Voice of the People Party mo ngamla padong kata versi pengkod lebih ngangas punta tenang tak ada unta ngaberkat mo imak ngaladai bat pai dia sakakmi namar gadai gani ke parti ke bangla nasngau sa gadon ke nongrim katendra akaba kamtam na gorota jong pi kibaim na kani gari ke maglas lakang isaboni mene gadai gari kari kaba ni de kiret pa de khaman ke India ida tangsi niat barite te laga nyim ke de bendreo laga nyim berhak pa kumong kari jogi kan sa jangan kaktim jogi kita bendreo jogi kan sa jangan na terega selabete te kumta ngasih ni garai ngong dalam guna ngamne phaibian siapa di kongres bak ngalarai itu dengan ini along menurut hagani ke parti tegunta nangiskan ba kumpaka soyok ke jomi kadai ka ketam juga kongresi borok serta mo kadai ka ketam juga kongres bang nangiskan remba ka jindon jom i bang Osborn mo kerjana kum presiden te ngapeng ina friend kan sekiwe parkiran ba kibanangwan nantian kita pun te kiong yana biaya kemang te mengi kebun dia dengan kerben dari jenis tujuh mot yang diramba dan kabang ia trailer
na kabantag jing bahajo konstitusi soyo ke jegi ngangai ba kani ka MDC ru panwan ka soyo kan sawan bian dobril ke parti kongres te pangkata naglenjong ang autan sibon bakra ngai ngulu play mong tau la ai menelon lang ne barok lang but ngai play pigi ngamla banjir teng barok ni ngam itu ngai itu tang ngamla banjir teng barok te menta ngasuk bene sekadai ba kapati kongres kalau priang yang bat iki barok kinjonga bat nangni smart Apo jirang konstitusi ngintay sinahab namta ng parti kongres but ngintay rekan but ka state hi pugjo tangkat nehi kulisbon ngamda insat parti kongres Kibarawan Banjoy Mendagasi Naga Soyong Block Congress Committee Naga Nungtumai Block Congress Committee Naga Amosanation Block Congress Committee Barkumjuru Nakajirang Congress Committee Nyipriang Subhaya Pi Arti Arjat Syakajir Penyesok Jom Pi Bata Congress Party Kerbang yang sama alan Victor Lengdo Belai kejing keren ke Basnau Tenat Ba Kumuway na Kipun Sarong Awriya Tanpa bidibin kan mau Bau kun nongkong Basyong Aying Umyo ot masih besnai, umyo sapi kapatimai. Dia pergi bawan pedesok nak nong temai, ngatrai lagi myo bamru ngatrai hak musim jong Yesu ba nia bam masih besnai. Magi kemen parat patwal pedesok dia. Awai sunan ba iba Alesius Manyangru, rom bangalai kut lairang ba ban pedesok yang bat panne syirta. Lahapang hasitong, lahapang solkar, lahasakar ben yeni ayne sirta. Katanga kali gawe ke bang sultan ada. Prinsipul, harga berbuthi, tapi om kumnu ro, dang lahi mei pai kongres. Nomor ba lapar sanmat. Satu, mpoi senu. Don gibaong ani hakapor solkar kongres kajelat ya, pumut perumahan. Basyong ayeu ladi, bateri kam duyong rubentoy, badi jaga rubentoy, basyong diwaidong rubentoy, balik belaru kamiat belaisi, mentata terkongria, namar ba lasnas non dakatam natulong kam tuju sinu doang. Om lelei tanggai we, ngasuk kumen sipun banjoi yang kirang samla, bagi priaso baka kongres parti. Namar balik ngong kumta gidon Sibun ka jingkni lenti ka expectation jong ki pai pa nong nong ya ka jingkla hagari bitala ni la de ki all players mga baroni nang iban karibol tang bangiron kam sa new players bangyo ko pai lang hamadan pulo ban tepul dan lang tagaw mo yepi ka congress ka di combination of the old star and the new star ban syria kai tang kiru semai dia amlong besuk hamailah kai kiru rim ban kiru semai ngatai isnat ka district council hajar opsan channel kidon di idea na sunat ban syong ba manuel very young dynamic talented high expectation na ipai pa iwan na ka background kumno ban suto khandiat ada dia dei kayo kakot berjuai kidon sama Jonathan Sim disutuna kidon sama Kiusha Prang samna Benial Mertong, isamna Wansuk, masuk mensibun bagi don di new team, ibalong very dynamics. Ngangai skamba ka arjar apausan election MDC kadi ka combination jog girurim bagi rutamai banang penjanai. Dia si kabla isiudur penbahadur no dia. Kabaduna pendap. Batam penbait. Kenre di Bandimanru ha kapor bakli result. Ngok resitong ni government scam. Bala kumnu dalam yok ka single party executive committee that is the best. Karena saya bidon kisama Pak Manuel kiwei kiman ra new idea
kumnu na bentawan berkat maino bala kumnu bakin yo ajing mentoilem ikun dihajar yung hima kasih yung ibal deha ko usam yung district council ka jong takadaw nga wepi ngidon ka jingkerman anong kren sibun kay kublay siya jan mo ikati kasi so pumat baru kata tangyong gitu ya